إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. O tu mo prall, su misni ako bor, vrednosti si ko Allah subhanahu wa ta'ala akija dunja. I'lamu, ko zom vredini ko Allah? Annama al-hayat dunya la'i. Taro pare, taro kera, taro vorda, nina vredini ko Allah. Jek pak, tani maki. Hajde gja ko dojtu ajeti. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ko prvo ajeti, shillohtori shutrino Allah na vakirga mingi kidate postina. Samo vakirga pishimo tu menge farzi obaveza tu menge te postinen ko Ramazani, sarsu ine pishimo dolenge so jivga ngeder tu men. Akana Allah vakiri أياما معدودات نسبة برويمة ديفة معدودات سأس بكيري الله كي سورة يوسف بكنجلة بدراهم معدودة نسبة برويمة درهم значи سر تفكيرا نسبة هاري ديناريا هاري دينار بيكنجي ببرالي وبرالتر يوسف عليه السلام فشروا بدراهم معدودة هما كتير معدودة значи يك بروي سو أمن شيء تبني واستن ستبرويني أدبر هاري تانو أجر الله بوچميني سبحان الله بوچميني بالي يوباويزا يكي لوكي بوكايا значи أكي أوباويزا سو الله بيشينجا لوكي كرجامينجي نمانجيلو الله تموچيني تو أبرالا مسلمان أمي بين Ola magel tuke lokote keril. Adale se vakirge samo ne save brojime dive. Na vakirge svako masek. Na vakirge svako dive. Nego tuke kerilo i islami lokote ovol. Dajle teđa. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هم كويتو مندر نسفالو مريضا أو على سفر إلي كدرومو تانو بطنيكو تانو فعدة من أيام أخرى. إبا أولي دوينجي دين دو آبر ديوته پستيني. هم سبحان الله. أولا دينجي أوبا بيزا. وكي ساما هاري ديوته پستينين. После هم кој да ту мен да насвалу, или кој ту мен да путнико, не мора да вал дивете пустини. Шај адла диве суинетано насвалу, или ко друмо, пало Рамазани, те ирани адла диве. Цар борчи со ачири се. Прете вакирио Аллах објасни туке сар те пустине, джикида те пустине, почмини дозволаја. Субханаллах, саво Allah i semen, savo gospodari i semen. Kubur Rahman, adale se Ar-Rahman. علم القرآن والرحمجية سو سكاجامي جو قرآني سبحان الله دي كبر ميلوستو والمارو господари тано كبر رحمتي سيله كيرلا بربو ترلو كيبلافي после вакири дайле وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هما доленги со парипеа издржинено постибе со текиренон فدية طعام مسكين فدية طعام مسكين значини одоленге со парипеа те пене зоереа издржинена два пости нашите те издржинен едвај шајте постинен ола те намучинен песо те керен место адава فدية طعام مسكين те парва керен јеке мискин чороре мануше هم دايل سوا كري فمن تطوع خيرا فهو خير له هم كوي парвакири повише таро јеке мискин а два пушкар лесе овала доброволно дело а кате овала дела мотивација а менге те халова мате ове
Матовот ке доволно у фарзете кере му прав. Ма сикто тораква ајети исто кај Аллах мангела те кере да доброволно делија тутар кокри песта. Ко кратко со се време спанал сегата на кела у пегамир се вакири о Аллај ка мангел пире робо ке да роба керела о фарзија обавеза Аллах судингјали се пишингјали се. Хем на не те ачоло Аллах те мангела дали робо док о робо адава повише пестар керела доброволно делија. Хем о Аллах вакири ако улотано таро мангло ко Аллај адва робо Аллах кавеле си јак совајка дикело робо, кавеле си рокан совајка шњол робо, кавеле си вас совајка пипини букјао робо. Хем те пене удруму кај су каджал Аллах олеја кавел. Значини ако Аллах манглатут, ако ту улян тару мангле робија ко Аллах субхану таала, Аллах те керела мен сарни тару мангле робија тару Аллах субхану таала, ко Аллах субхану таала, значини кај те ове ту Аллах това кавел. Харами на нете дике. Харами не те шуне, харами не те крете васте, ните пренете джако харамија тана, него само кошкарипе. Со значење минја кава, мате овел туке доста обавезе Аллесере. На, кет кере елхамдулилlah обавезе Аллесере, кет кере панч вакте намазија, кет инан стегно која два намази, бизо намази на штите живене, кер туке исто дај леđa. Значи, у муслимани на смините ачулки исто степене. Увек дајле морате джа. Значи, увек мовише морате сикло. Ема катео Аллах дела мотивација за доброволно делија. Фемен татаваа хајран, фахуа хајрун лех. А да баш шукар лесе ковал, кој крила кокри песар доброволно делија, шпошка лесе ковал. Хем дајле Аллах вакири. Ва ен тасуму хајрун лекум. Али те постинен, ако се здржинена адава, или парото менге, али ако постинена, адва пошкарто менге вола. Место те ден федија таам, те парава керен, јеке мискин, чороре мануше. Ин кунтум та'ламун, ако мангена те джанен. Значи, ко аква ајети, Аллах субхану ва та'ала, вакирија менге кана, кеда, или кобор те постина. Аллах вакири първо, пуши моето менге сар обавеза, опости. Не саве хари диве, хем адла сутани насвали, или путники ако друмо, адла диве сутани насвали, хем ко друмо не морате постинен, него понадари шај и силен дозвола, те на постинен ко адва диве, хем понадари тиринен адва, адија обавеза. Значи, Аллах субханаллах, крила менге увек локо. Хем, адва од почетак ине, со се ко почетак о ислам, а кава закона агјари не опостиве, кај адава кој манглјајнете постини, шајнете постини. Хем кој наштинете издржини, ов место те постини и неле и опција, те парвакери јеке мискин. Значи те дел вечера одоле чороресе, со се ов наштите постини, терпинине, парипене одоле, лесе одава. Са свакјумту менге англидеро пегамбери са оселеме, англидеро Рамазани, у муслимане постинге свако диве трин обавезани, свако масек трин диве, плюс у масек диве Ашура, ко прво масек Мухарам те постинен обавезани. Али, кет Аллах аква ајети те постинен, тај не саве диве, тега ни ачило о постибе ко масек Мухарам, ко диве Ашура, о дешто диве, са доброволно дело. Кој манглја шајнете постини Ашура, хем најневише обавеза. Хем, адале се, после пало адава ајети, авала авер ајети. Значи, ко адва ајети пало авала, акана о шелу офтоа дишу панчто ајети, Аллах вакери, шахру Рамадан аллази унзила фихи ал-Qur'ан худан линнас. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. U prvoj ajeti še ovtode šutrinu Allah vakiri kutiba alaikum as-siyam. Piši mojtu mengo posti sar obaveza. Na vakirga keda ili kozom. Ko dujtu še ovtode šuštar vakirga mengo Allah ne savedive. Ali pandana jena keda. Hema kanako ovtode şu pançto ayeti Allah vakiri şahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an. Akana Allah objasniya mengi keda te postina. Hem biringa taro deshudu masekia o einatu masek ko islamsko kalendari sovkini pe Ramadan. Angliler Ramazani oftoto masek vikini pe Şaban. O dešto masek ko islamsko kalendari sovala palo Ramazani vikini pe Şevval. Hem ajte açovakana hem te siklovan te cenasu značini Ramadan. Ramadan avala taro lafi Ramda. Ramda značini i tati puv ko nilaj ke tharala okam ke titano okam ke tharala ki adia puv tato tano okam hepten hem tu ke pire ke adia puv pirnango hem nashiti pire se adabor tati adia puv tegani Ramda. Ramada biricleyhi vakiripe. Znači o pirga ki adia puv pire prensa hem te pene targa pe pre su se adabor tati in adia puv. Adelestro avala o masek o lafi Ramadan. Znači Ramda. Te pene ket postine so o sitine tukovogi duka tari bok agedalina bok haloina. Te pene andral tarala to jeluda to vogi. Taro bokalipe tari bok soisitu. Agar da sa te pene tarala sari ipuf so tarala taro kam. Ramadan. Şahru Ramadan ellezî unzile fil Kur'an. Sositano advan masek Ramadan o inato masek u islamsko kalendari. Sositano adava Ramazani adobor te pene specijalno masek. Sose o Allah subhanahu wa ta'ala vakire kate Şahru Ramadan ellezî unzile fil Kur'an. Značini ko advan masek o Allah dinge objava o Kur'ani. Objavimo Kur'ani. Unzile fil Kur'an. Ko masek Ramazani o Allah objavinga o Kur'ani. Sose ya Rabbi huden linnas. Hidayeti insanin gitevul. Uputa insanin gitevul. Nasamadva huden linnas. Ve beyinatin minel huda. Hem te objastiri enardongi o hidayeti i uputa. Hem so isto والفرقان الله أكبر. فرقان جنينة من عمر وليسر النادي مكسوين تانو وعمر الفاروق значини وعمر أدواسو شايتي رزقيني تارو تشاچيبه تارو بي تشاچيبه تارو باطل. هم الفرقان تانو أدوا نشتو ستو دوليا جانيا سويتانو تاچنو hem su ceneye sonelitan tačno, su tano batil. Hem akava Kur'ani penalem pravalem, o Allah dingale, sar uputa. To objestine mengi uputa, hem te ola mengi sar dokaz, sojtano istina, hem sojtano batil. Sojtano čačipe, hem sojtano bičačipe. Subhanallah, znači akava Kur'ani Allah biringale, hem bičagale, ko masek Ramadan. Hem značenja dva, islamsko učenjako Ibn Kathir vakirja kate, ko piro tefsiri, vakiri kaj o Allah subhanahu wa ta'ala muklao Kur'ani natele ko Bejt al-Izza. Bejt al-Izza, sada Bejt al-Izza. Bejt značini o ker al-Izza. Adava ker te penesar Kaaba ko havaya. Amena dikajna džanaja. Adva Bejtul Izza svako dive milionija melekija venem tavaf kerina. Na menu insanija u grešnikija kerina tavaf, nego u adla
Ibadur Rahman. O Allah sallallahu alaihi wa Kur'ani. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. والله في سورة الزخرف, في سورة زخرف كده sarando trito ayet, sarando trito sura. والله wakiri كاي on kelime عباد الرحمن o melekija sad čije Allah esre u mušrikin yani derko pegamberi su vreme ali ko Allah Bejtul Izza o melekija kelime tawaf subhanallah. Allah mu klako odava tan u celo Kur'an. Hem ko bišu trin berž, ko ne save posebna situacije, o Allah bi čagel Džibril a.s. Taro Bejtul Izza, ti bi čali ko pegamberi Muhammed s.a.s. Ajeti upro ajeti, ajeti upro ajeti. Ne save sure celokupno. Ali uvijek o Allah ajeti po ajeti. Ko bišu trin berž, sar objava mu klao Kur'an i pegamberi se. Ali ko masek Ramadan, ko adva masek Allah mu klao Kur'an i taro al-lawh al-mahfuz, ko Bejt al-Izza. Hem isto da Allah vakiri kada adva i neku Lejlatul Qadr. So se Allah vakiri ki surat al-Qadr, ki surat sudbina, ay navarde shu shofto sura. Allah vakiri inna anzalnahu fi Lejlatil Qadr. Amen muklam le natele kai fi Lejlatil Qadr. Kirat tari sudbina ko Lejlatil Qadr. Hemisto ko surat ad-Dukhan ko sarando shtarto sura ko trito ajeto Allah vakiri inna anzalnahu fi lejlatin mubarakah. Amen muklam le natele Qur'ani ki irat sutani bahtalirat ili bereketi si kad jarat. Znači ko adva mase ko Allah biringe u mase Kur'ani, u mase Ramadani akava Kur'ani amengite umukel. Sar hidayeti, sar uputa. Akava mu prav tuke navigacija ko dženeti. Akava kitapi, akava su dikjale, su mukele ki vretinat, ko kreden su tuti, su čarele piškireja, čaršafeja, su niket na pipine akava Kur'ani, samo ke tuva kireket ka gazinav, onardu te vrinen koritire lafija, o Rom, nažalost, Allah te araki amin, amin u Roma, kava po advab momenti potrebne je Kur'ani, osim adla su, o Allah mu klapu rahmeti prolen, o tu mu prav, Rom, musliman, muslimanka, akva Kur'ani tuke navigacija, ko zadovoljstvo Allah esoro, ko radosluku, ko dženet, ko dunjelukom, ko ahireti. A ke navigacija mu prav, te dike, hem te pratine, hem ka engari tukaj, ko dženeti mu prav. Ki uputa kao putine to akva Kur'ani. O Allah akva mu klali ko masek Ramazani. Adalisa men vakira so masek Ramazani shahr al-Qur'an. U masek e Kur'an esoro. Adalisa men muslimani poviše Kur'ani čitine akva masek. So se akva za respekt. Hem te da vrednost akele kitabese so Allah mu klali ko Ramazani. Dalje teđa. Znači, o Allah mu klali akva Kur'ani, kitabi, sar huden linnas. Wa bayinati min al-huda. Akva Kur'ani objasnjenja mengi, koju Allah subhanahu wa ta'ala. Zamisli mopral musliman. Akva Kur'ani teno vojne amin. Zamisli u pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam tene bichagajne o Allah akali pegamberi. Sarka džene koju Allah. Sarka džene ti kire namazi. Sarka džene ti le avdezi. Sarka džene ti kire hađuluku. Sarka džene ti postire uopće na džane. Trebala ti ve zahvalno. Trebala ti de vrednost, a da le blagodati. Za dva blagodati Allah su dinjatke Kur'ani. Akva kitabi celo dve tu, trebala te arakele. Vrednosti de, respekte de za akva kitabi. Ke tu čitinjale, pratinjale, šune Allah isre lafija. Hem trudinja tu dve hem rat, akva lafija su šnjalen, su čitinjalen, su halavelen, ki praksa te ane. A gjarde respekt e Kur'ane se. Ako na kereja da vam upravni pen, uopće respekt na de akale kitabe se. Hem uopće na de respekt, e Allah ese, so obič hagjakija poruka Kur'an. Nalađajli mu prav, su na čitinja Kur'ani. Nalađajli mu prav, su na aneja kalaga ajetija ki praksa. Nalađajli mu prav mi pen, su na halove uopće kala ajetija. Allah te arak jamen. Hem te putine men ko prav trumu. Dajle teđa, znači akava Kur'ani din dom objasnine mengi. Jasno koju Allah. Jasno starte obožavina je Allah.
jasno starteva pokone Allah se. Jasno kaste pratina pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Vakir o Muhammed. Ako chachi pase mangena Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ako chachi pase mangena Allah subhanahu wa ta'ala. Onda sute kera pratinen man. Pratinen peygambere. Yuhibbukum Allah. O Allah ka mangel tumen. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Nemko prostini tumen tumare grevi haramia. Namangeli tu prala musliman. O Allah te mangel tu. Namangeli prala musliman su keria svako deve povšeta rošel haramia. O Allah te prostini tu ke. Atiro peygamberi Muhammed subhanahu sallallahu alaihi wasallam shel putija kodive. Shel putija istighfar kerga. Estağfirullah, 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 estağfirullah va kerga. Ani saviye greškajne. A tu istu shel hem še povše taro shel haramia günahe kodive anijek putina va kerga estağfirullah. O Allah te arakemen. Hem te lajatu mu pralen tu mi pen. Svako deve istighfar te kere. O Allah biçage Kur'ane sar uputa. Tu te jane sojtani istina, im sojtani batil. O çaçipen bi çaçipe. Hem daile وبينات من الله والفرقان فمن شهد منكم الشهر هم كويس بدوچيني تو من در ادوا ماسك سو تكرل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ودولس دين دو سو te postini ادوا ماسك akava ayeti شلو اختاري شو پانش تانو ساتي وكرا ناسخ والمنسوخ ساعت وکره او akava ayeti شلو اختاری شو پانج ponovinja o zakon taro ayeti شلو اختاری شو شتار سوسی کو ayeti su vaki juntmenga akan angleder ko početak ine dindoj muslimaninge koji paripea izdržinja dva posti šajte parvakiri ke čorore manuše ne morate postini ama akava ayeti znači ponovinja o zakon taro posti. Hem vakirgya koji tu mender presutno ko masek Ramazani, so te kerel te postini adva masek. Znači na neviše dindo je ke muslimane sutano na ne sutano sa 100 so netano putniko od dva muslimani muslimanka morate postini adva masek. Hem panda so hem posle panek puti dujte puti Allah vakiri. ومن كان منكم مريضا أو على سفر so vakiri فعدة من أيام أخرى. Ali koji tumendar nasvalo ili putniko ondak olesete pustini ko averdive. Hem šunen Allah subakiri yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah tumenge magelo kipena magela paripe. Akana ako pučijatu hem čitine pažljivo hem bisergim te vakira. Svako nek lelo se Kur'ani keren halal yakana subakirgum te šajte pratini mašukar. Te vole uzoleste Kur'ani misna šaj hari džene na arapsko hem te halovel ili Allah te araki len tu minge prevod hem čitine pratinen manse da bi to tu minge pojasno. Znači Allah kad te dujte puti vakiri ko ayeti šelo to di šuštar so vakiri فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Ema kad te isto Pavla dva iti pa nek puti o Allah ponovini pa vakiri pa nek puti ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Hem koji tu mendar nasvalo ili putniko kod rumo ole se dindo isile dozvola te na pustini ali Allah dive sonašini te pustini te iranellen sar borči te pustini ko aver dive duj putija Allah spominja kate. Emo islamsko činake i kage im ketir vakiri ko tefsiri kaj akateo Allah abrogacija kerga kanadna Allah magyo Allah fiki godi abrogacija kerga o ayeti što to šuštar ali akava zakon akija dozvola pale mukrala samo cidingja i dozvola anglede su ine o početak o islam koji naštini te postini osim paripea te nam učini pe šajte platini fidja ta'am znači čurore se fidja te platini ali akateo Allah pana ek puti vakirga
Znači, a dija dozvola su i ne dindo koja eti šelo to di šuštar, pa onda açili. Ok, znači dikano Allah, hem pala dua vakiri Allah, yuridu Allahu bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. Allah tu mengelo kipe mangel na mangela paripe. Hem sose, hem vakiri daile, walitukmilu al-iddata, hem te postinen o dindo broj, walitukmilu al-iddata, te kompletinen adva dindo broj, taro masek Ramazani, walitukabbiru Allah ala ma hadakum, wa la'allakum tashkurun. Znači, o Allah subhanahu wa ta'ala akate vakiri amenge. Kaj, o Allah amenge mangela lokipe, na mangela paripe. Subhanallah. O Allah akate počmini i obaveza, vakiri posti farzi tu menge. Vakiri, koji tu mendar nasvalo, hem potnigo, ne morate postini. Samo ne savedive, samo ik masek. Hem o Allah tu menge lokipe mangela, na mangela paripe. Akate svako morate halulu dini šukar kao islam, hem o Allah subhanahu wa ta'ala nika se namagelate čivolo produmo paripe, so insani našite akari. Nego svaki obaveza Allah sudingela ko islam, svako insani šajte kiradava. Ma ke tu džan do vakir. Amo prav me našite kirava namazi panč vakti, so se buti. Ki buti no mo prav, ste kirav, buti. More i romnite halo čave, so te kirav mo prav, našite kirav o namazi. Ema kana ne se vakiren, Omo prav, našite postina, so se buti, džane i sari buti, obaveza. Znači, šefes obaveza kere, maša Allah. Allah se obaveza mu ke, ola te arakija men, te daratar Allah subhanahu wa ta'ala. Ola kela loko, ali pali, nažalost, si muslimani so na postina ko masak Ramazani. Znači, dajle te dža, wali tukminu l'iddete, te postina obroj. Wali tukabbiru Allah ala ma hadakum. Hem te barakirine Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tashkurun. Hem to ben zafala Allah ise. Znači, kad amen, so kiraja kad završim geo Ramazani, kad džaja ko bayram namazi, sova kiraja Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Barakiraya Allah'e. Dindo sünneti peygamberi sur ke tu iklevatare to ker, te ji jamia em jite počmine o namazi, o bayram namazi tava kere Allahu Ekber, Allah. Znači Allahu Ekber, te barakirete gospodare. Non stop ko drumo, ke džaja ke živenia ko islamska države, o te elhamdulillah šunijatu ke ko bayrami, ko dive bayram, hem şey kere ki šutka na janava, hem ko haber thana, šunijatu ke. Šunena maškar. Znači, o Allah kad te vakiri, amen te barakere Allahi. Sada obaveza, trebala te vakira Allahu Akbar. Znači, aka lesta dinde i kad je o zakoni o islamsko činakija, kad je palo posti, kad završenja o Ramazani, ko prvo divetar Šawwal, znači o Ramazani, o Bayrami, amen te iklova, o suneti pejgamberi su te praktikuina, te vakira ji ki jamia ji te počmini o Bayram namazi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, barakira Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la'allakum tashkurun. Hem te oven zafalla. Subhanallah. Kada tu mingi sigate ek tikno primeri. Yek chavo, yek shukar dat, shukar dai. So barakirena pire chave hem chia. So svako dive. Vazdena e chave hem chia tarosoibe. Ko 5 sati sabale. Sabah namazı tekirel. Hem açıvene alea 1 saati svako sabale. Mučini čavem čija. Hevzi, te siklolo Kur'ani ko pantibe. Svako dive. Nane paro akavay čave se. Hem čija ke? Paro kavul, nane te mangel. Ama zamislim palo 2 berš ili 3 berš. Suštinga dva čavajim čaj svako dive. Hem završinga hevzi hafizi olo. Kasre basta kaçı mudini dva čavo, su olo hafizi. Hem kasre pre kaçı mudini, a? E da desrim dija kere pre. Kaže no vrednost, so odate mi dajem učingelet, 2-3 berš, hafizite ovo. Kaçı mudini, kaže no vrednost. Hem kavakiri, Allahu Akbar, vali tukabbiru Allah ala ma hadakum, wa la'allakum tashkurun. Hem te barakirine Allah'e su uputingatu men, hem zafanlate oven. Znači, sara dva čavo, sunele se paro, te ušto sabali te sklo Kur'ani, ama ki tulo hafizi jangla vrednost. Hem resla hafizite ovol, hem jangla vrednost, hem zafalno je dija kitano.
Sartu mu prami penket pustinea ko masek Ramazani. Tu kovea ki medresa Ramazani mu pra. Ki škola Ramazani. Svako dve mučinjetu. Nahaja ne pije. Intimsko odnos. Dešo je ena satija. Paro tuke, jeste? Palo Ramazani. Sitinea tu čisto. Palo Ramazani. Alan ki je posebno stepena ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hemu sitinea tu rahati. Čistimo inan taro günahija. Hem svako dive postingjan. Obaveza kirgan Allah ese. Plus panç vakti namazı şey kirgan. Sonra kirgan amide Ramazani. Plus teravih namazı kirgan ki camiye nanine. Sağla ibadeti hem sadaka dingan. Tire stepene ko Allah uče ine. Tiro imani barilo. Na usitinatu šukar ko kreja ko Ramazani. Adale se tu vakireja ko prvo dive ko Bajrami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Barakire Allah'e emolese zafano inan. I zafala pripadini Allah'e se vakire. Sose, ya Rabbi dingyam mangyakva paripe postingyum ama kana elhamdülillah. Postingyum tso Ramazani, kirgyum şukar deliya, kirgyum namazi, dingyum sadaka, gelum ki camiye teraviye kirgyum hem tako daili. Beşlum merum naya Kur'ani çitingyum. Sadla şukar dele kirgan ko Ramazani. Sunit ke paripe. Ako kreo zafano inan Allah'e se su dingyat ke adi obaveza. Šukaripe tu ke to vol. Na lušnipe. Hem čistingan to andral. Ti email ki duša su ne melali čistinganla. To kalbi su ne melali taru günahya čistinganle. Hem zafonu ko kraju inan elhamdulillah. Siklano ko o halilano vrednost tarakva posti. Hem taru masek Ramazani. Adrese ad vakire. Hem posle dalje teđa. Kirin halali. Wala vakiri. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Hem ki pučine tut mire robija. So, vakire Allah. Fa inni qaribun. Fa inni qarib. Ujibu da'vate da'i iza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Najšće ajeti tar ajeti Allah smukla. Wallahi akva ajeti nada dela svako ne grešnikose. Svako ne haramđijese su perdoje haramije isile akva ajeti nada delolese. Tena našeliti nada. Allah vakire kate. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ako pučena tut mire robija baš mande, wala na vakire kate قُل. Wala na vakire vakilengi Muhammed. Na, wala vakire direktno. فَإِنِّي قَرِيبٌ. Tačno mejnum paše. Allah direktno odgovorini. Na vakire pegamberi se vakire ko aver putija. Dosta putija o nardo aleko pegamberi yes'alunaka mada yunfiqun. Pučinatu sote den nafaka sadaka. Qul vakilengi. Ili ko aver ki aver slučka Allah vakiri vakilengi ya Muhammed. Qul huwa Allahu ahad. Vakiru Allah itanu yek. Ama kate Allah na vakirga na potrebinga je pegambere sarvasila. Na akate direktno Allah vakiri. Fa inni qarib. Te penistigate odgovordila. Mejnum paše. Uđivu da'vate da'i iza da'an. Odgovori nama. Dava dževapi odole. Robose so vikinima. So kirila dua mande. Dua me davale se odgovor. Iza da'an. Fel jesteđibu li. Adale se on trebala ti šnem mire lafija. Te pratinene Allah je. Wal yu'minu bi. Hem trebala te vrinen ko Allah. Te pakjan ko Allah. La'allahum yarshudun. Da bi te oven ko pravo drumo. Da bi te oven uputime. Da bi te oven tar šukar muslimanim, šukar nardo. Znači tu kad šune Allah se lafija, pratine Allah se lafija. Hem kad vrine ko Allah subhanahu wa ta'ala. Znači kereja šukar delija da tu ko veko kre uputimo. Hem adaba značini palo o ajetija tar posti Allah vakire kate kelal tari dua lafi. Sose te dla minge nada prvo. Dujto. Pejgamberi sam vakire ko ek hadisi prin sumutar Abu Huraira kaj i doa o manuš su postini ko masek Ramazani ko iftari posebno doa i sire so Allah prefatinila. Znači mangijato oti doa prefatimi ko svako iftari ker je doa o Allah ka prefatini adija doa tiri. Znači ne o Allah kerila tuke dela tuke akate
sar nasihati, sar savet. Ket postinea, ketinan ko posti. Uručlinan, tega ni ker doa. Svako dive ket kereb, ket postinea, ker doa kozum šaj, da bi Allah te prefatini tiri doa. Hem isto, o Allah vakiri, fel jesteđibu li. Hem o Allah šnola tiri doa. Ma mislim, kao Allah ne te prefatini tiri doa. Na, taman tu i si tu. Nada ko Allah i kao Allah prefatini, o Allah ka prefatini ti doa. Hem dalje teđa. Hem posljedno ajeta je ga završina. Ko ajeti šeo to je efta. O Allah vakiri, uhille lakum lejleta sijami arrafathu ila nisaikum. Dozvolimo tu menge, halali tu menge, lejleta sijami, kirat taro postibe, arrafathu ila nisaikum. To je ovo tu men intimsko odnos tumare džuvlenca. Hunne libasun lakum wa antum libasun lahun. Ontani tu menge sar fostani, hem tu mene ulenge inen sar fostani, sar šeja te pene. Sosi vakiri Allah kana uhille lakum lejleta sijami, arrafathu ila nisaikum. Halali tu menge, to je men intimsko odnos tumare romnence kirat. Sosi su se od početak u islam, o posti agarine, o muslimanja najnelenge dindo, palo ki čigepete soven, te hante pijen nešto ili intimsko odnos toven. Lengoro posti ne tari rat, džiko Maghreb od taj sato deve. Ne lenge dozvolimo ne lenge te hante pijen, dok te džante soven. Te ušteni neki rat, ne lenge dozvolimo. Znači, od početak agar pari pejne. Hem prinsimo mingi sutaro Umar radil anhu, kaj ovine jek puti sukjatanu, uštingja kirat, hem ne intimsko odnos pirerom naje. Hem geloko pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, ya Rasulullah, mi nema intimsko odnos. Posto Allah akva sebeb en-nuzul, sebeb akva ayeti biçhaga, hem vakirga uhille lakum lejleta siyami arrafathu ila nisaikum. Znači pana poloko Allah kana kerila. Diken svako puti dozvola dela Allah. Poloko kerila. Allah vakiri akana tu menge dozvolimo kirat te hante pijen. Hem vakiri on tu menge sar šeje, sargat, hem tu mene lenge sar šejne. Znači ni o šeja sokerina, che ti shudro avril tu rave ta chiari tu. Che ti la giornata so cere scienza. Iromni tu che te penesar spas zaštita tani tu inan laki agar. Mora te ove laki shukar manush. Hem te ove te pene tatola ke saro šeja soitani. Ana shudro srce srote laki. Na tato srce srote ove. Tu laki mopra, oj tu ke mi pen. Dajle Allah vakiri علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. والله جنگلا كي تومن كاكرين تومن كوركوري تبني ظلمي فتاب عليكم وعفى عنكم. أما الله برستنجا تومن أدواسو كيرجن جريشكا هم كيرجا تومن عفي هم بوسل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أكنا تومن slobodno šajto tu men intimsko odnos tumare romnenca kirat. Hem isto Allah sova kiri فالآن باش وابتغوا ما كتب الله لكم. Hem uvek roden o šukaripe Allah so pišingjatu menge. Hem dalje Allah vakiri وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Ama kana Allah vakiri hem han hem pijen dok te volto mi jasno o parno tav taro kalo tav džiko fajr džiko sabah namazi. Prinsimo mi taro sahaba kaj on lele kalit kalo tav hem parno tav hem çige pese kopre hem taman hale hem pile kirat dok te şayte razukinen soytan o parno savutan o kalo. Znači te dikene agar. Ama Allah vakiri posle alo ayeti vakiri ilal fajr, džiko fajri. A kad teo Allah vakiri te šajte hante pijene, to tim intimsko odnos, džiko fajri namazi. A kava isto amenge dindo, kaj amen suhuri tekira. O pejgamber sam vakiri tasahharu tasahhu. Han o suhuri so vakirna amene Roma sifiri, kadot menge sastipe, hem takati, kuveti. Hem tasahharu fa inna fi suhuri baraka. O pejgamberi vakiri ko haver hadisi, kelen o suhuri han angleder te počminio posti angledu sabah namazi han hem pina dva dela tu menge isio te bereketi. Bereketi si tu men. Hem u meleke tu menge dua ka keren. Znači keren o suhuri. Posle Allah vakiri thumma atimmu siyama ila al-layl. Posle
nastavinen tomorrow postibe ile lejli. Gjiki rat. Hemi rat ko islam počmini e akşam namazıya. Kad o ezani vikini preko Maghreb, znači o te gotovo, završimo posti. O te tegani kad vikimo dindo ezani, amen šajte hate pija. Znači, a teo Allah bakirja menge, u početak pišimo tu menge posti. Ne savedive, ko masek Ramazani, keda taro sabah namazi, džiko akşam namazi. Znači, a dva vreme amen šajte hate pija. Hem poslije Allah bakiri, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Hem mate votu men intimsko odnos tumare romnenca, ketinen tumen, ketkeren i'tikaf ku mesjidi, ki džamija. Su znači nekate, u Ibn Kathir vakiri, akate o Allah jeste dozvolinja e muslimaningi kirat, te uvelen is intimsko odnos peramnaja, ali koji tumendar, taro muslimanja, taro murša, Jala ko posledna deš rakiata u masek Ramazani pandala piki džamija, o te i'tikaf kerala, znači pandala pe, cidela pe, taro piro ker ki džamija, non stop ibadeti te keral, ko dva vreme ko da deš rakja, mate o voltumen intimsko odnos terenunenca. Suse, sarte hale vakana, meket inum pandalo ki džamija, sate kira me ki džamija intimsko odnos merumnaja, šajne ko kapučel pe akana. Na, znači ni dozvolimo i manušesi isto siklovaja tarakva jeti, kaj, que tu inan pamuki jamia, primer, hem mangete jatke kere, que tinan ko etekef, te jate dushinetu kere, te jate minete shea, te jate letke haybe pibe primer, jiki jamia za iftari, dozvolimo, ama ke jaya kere, primer to voda kirat, palo iftari, mate vot intimsko odnos. Sose, tu o teki jamia inan slobodno, deš rakja, sose o tetec detu taro adva dunjaločko bukja. Tu cire tu skroz taro sasu isi kod dunjaloko, pande tu duhovno trening te kere, vežbine duhovno ibadeti, te vazde, te derece, te stepene ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adale se makile adava. Hem posle Allah subhanahu wa ta'ala vakiri, tilka hududullahi fela taqrabu'a. Adlatane u granice Allah esere, ma avem paše ko Allah granice. Su se Allah canela. Po Allah ko ne seve ayete vakiri, tilka hududullahi wala ta'taduha, fala ta'taduha. Aklatene u granice Allah esere, manakene u granice. Ama kateo Allah vakiri, adlatene u granice Allah esere, mate aven uopšte paše. Sa se vakiri ko zinaloko, Allah vakiri, wala taqrabu zina wa antum wala taqrabu zina Allah vakiri. Mate aven paše ko zinaloko. Allah jinala kitamen jaya paše ko zinaloko, kuva ko zinaloko. Kakera dva harami. Adresu Allah vakiri, mađam paše, mađa ko diskoteke, mađa ko kafiće, mađa ko partija, mađa ko mešime bija vasu si džuvlja murša mešime zajedno. Su se te da šajte ovo pe zinaloko šajte disinipe. A kad je Allah da vakiri. Objasnija menge o zakone lesere taro posti, hem ma avem paše. Su se ket kava paše ka kuvako grevo. Hem Allah vakiri, كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Hem agerte Allah subhanahu wa ta'ala objasnini o zakonije, hem o ajeti Allah esere, so se لعلهم يتقون. Da bi te oveno insanija taro takvađije. Aya kana daleka završina vo dersi. O ajeti šelu oftori šutrin sar završingelo, kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pišimojte menge posti, sar obaveza, sar sonjan gleder pišimo konardo, da bi te oven tumen taro takvađije. A davat o sebepi, o prvo sebepi su se amenge din do posti, da bi te ova taro takvađije. Hem završinio Allahu ajeti šelu oftodi šo efta, subhanallah, la'allahum yattaqun. Da bi te oven taro takvađije. Znači, omu pral, omi pen, o Ramazani, o posti ko Ramazani, tuke din do. Nate ove bokaloce oldive, nate açove bizo pibe, bizo pani oldive. Hem tenovutim zimsko od nas namo pral. O masek Ramazani tuke din do, te očistineto, te ove popaše ko Allahi, te ove specijalno muslimani, naobično muslimani. Hem tu te ove taro takvađije. So se tu bišu ejna dive, hem trianda dive siklovea, te cidetu taro hajbe, taro pibe, taro iktimsko odnost. Allah bo kja tuke dozvolimo. Siklilan trianda dive, ili bišena dive, te na kire adava sutano dozvolimo. Naštipala adava, te cidetu taro haramija. Naštipala adava su inani ne siklo akana. Na inan spremi te cidetu taro haramija. Doh.
adesso Allah u masik Ramazana mingi pishinga. To va min taro takvađije. Sus takva začiniti ti det sora haramija. Hem te kira dva soj halali. Kira dva Allah su tutara mangela. Hem cilja to adesso Allah su zabranjat ke te kere. Tegне tutaro takvađije kove. Hem kare se učet hana ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem turo životo ko dunelo ko on najšižo životo. Hem ket kamere kako ve ko dženeti. Inshallah ko dženet al firdaus al a'la. Hem najšižo tan kare se. Subhanak Allah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.